nan dam cheu na mo lungmali post Thawngchimnak in nan kut kanin tlai than na thong hi kumkul le kumthum Vaupi April ni sha Zanlei Thawngchimnak kan rak thok than lai tu Zanlei kan rak chim ding ni thong pang tlang tar cheu khat na chu CNDF ni varkhwa SAC ra sang sakhan anlak minung panhi ni annunnak anpek Falampeng Waibula Kopia SAC ra sang ni jet vanlong in bom athak cha a mipi hleikhat anthi pasari hliam antwar Mizoram minung pathum athatu CDF mindat ni antlai changha Nigeria a meithal ka nak achuak minung somsri le pali nak tlomlo anthi PDF ni mukau peng SAC ra sang sakhan pakhat an ka cha a minung hleikhat anthi hriam thil na zong an lak ti mi thong le thong pangdang na an raksalai Tual chung thong Falampeng Waibula Kopia SAC ra sang ni jet vanlong in bom athak cha a mipi hleikhat anthi pasari hliam antwar Chinramkul Falampeng Waibula Kopia SAC ra sang ni April ni sha a jet vanlong in bom voini an thak na cha khwami minung hleikhat annunnak aliam pin a minung pasari hliam antwar te tonvo ngai tu pakhat ni achim Waibula khwa siang in ponga voini atlak hi ase hi siang in chu twal chungmi pi ukshroinak public administration ni an on mi siang in zong ase twal chungmi pakhat ni Waibula khwa pi chu SAC ra sang ni jet vanlong in an thlak cha a nunnak liam mi hleikhat an si chang I hliam ma tor mi zong an tam cha athimi an tam lai ti zum asi tia achim CNDF ni varkhwa SAC ra sang sakhan anlak minung panhi ni annunnak anpek Chinramkul Falampeng varkhwa mi SAC ra sang sakhan chu April ni shazing lei sumilam panga shong in CNDF ni lunho in an ka na cha a an sakhan anlak kho tia thai ase hi ka daw nak chu sumilam pakhat renglo kapni ka daw nak achuan hu a CNDF ni an sakhan anlak pin a hriamthil chekhat na zong anlak chi chunhu a an sakhan chu mei in an khangpiak na tia thai ase kadaw naka hin varkhwa khoboile CNDF in ralka pakhat ni mi phunle ramcha a annunnak anpek adang tu chu himte in hnulei an kirthan khau tia thai ase SAC ra sang ni jet vanlong mang in bom an thlaklang mang cha a mi pinha ni ra ringte in umeher tia tual chung media pakhat ni alangtar PDF ni mukau peng SAC ra sang sakhan pakhat an ka cha a hleikhat anthi hriamthil na zong anlak Mandalay ramchen mukau peng leji khwa ummi SAC ra sang ke sakhan pakhat chu lunho in an ka na cha a SAC ra sang hleikhat anthi hriamthil na zong kanlak chi tia mongmin pengkom KPDF ni anlangtar mukau pin uluin chaume lampi a ummi leji ke sakhan chu KPDF Kachin Region PDF NUG Sianglei run hriamtlai ABSDF Sianramkul chaklei hriamtlai tangti phufan nani alonche April ni sri jing swimilam pasri la somli tluka anlu no na I an ka na cha a SAC ra sang athimi le hliam tormi an tampin a anjam tak mi hriamthil na zong an lakchi tia thai ase chu kadaw nak achun SAC ra sang pasri anthi pasri ni hliam antwar kadaw nak a bom dingin arami SAC ra sang moto zong jing swimilam hleikhat lakul tuka bom puan ho kadaw an si cha a pali anthi panga nak tlomlo ni hliam ma antwar tia anlangtar Min chen peng ral bom tu SAC ra sang moto kadaw naka SAC ra sang hleili anthi PDF panhi annunnak liam Mandalay ram 10 min champeng min sungtong lei a ka daw nak achok e chu ka daw nak a bom dingin akalmi SAC ra sang motopol bom puan ho in ka daw nak achwa cha a SAC ra sang minung hleili anthi PDF panhi annun nak aliam tia no thu chi PDF in tonvo ngei tu pakhat ne achim April ni riat jinglei sumilam panhi tuka yung tu tlanglei a ralam sialmi SAC ra sang thazang somthum tluk chu PDF tangti phufon ni an ka na cha a sumilam pakhat la cheu tluk kap ni kar ka daw nak achuak chu ka daw nak huna bom dinga minchen copy in rakrami SAC ra sang pol chu bom puan hu an sinhu in minute panga tluka kap ni karla ka daw nak achua cha a SAC ra sang hleili anthi minchen pengkom battalion 4 in minung panhi an nak aliam tia an langtar
hi ka daw nak a atel mi hriam tlai phun ha chu no thu chi People Defence Force Ming Champeng Com Battalion 4 1 PDF MDY le tangti phu fan na kan si tia an langtar Bilin penga PDF ni drung bom thlak no nakin BGF ra rang panhi an thi Mun ramkul bilin penga SAC ra rang he tangti phu asimi BGF mun khornak sakhan pakhat chu April ni kwa a 12 chung PDF na ni drung in bom an thlak no na cha an boy deu asimi panhi an thi hliam tor mi zong an na tia PPDF KD ni thancha an chwa Melan BGF Sakhanchu Zinglea KNU KNLA PDF KRF TPDF le Bilin Pakapha Drung Tim na ibom in kadaw naktua mi chunga BGF an boy deu panhi an thipina hliam tuar zong an tia an langtar chi athi mi panhi na chu zai bantuk rengda an city mi thaiko asri loi an hlathlai leo asi tual chung PDF phukom na chu him te in nu an pil than tia kan thai Mizoram minung pathum athatu CDF mindat ni antlai changna Mizoram Saiha District aina khwaponga alwancha mach nilai kwa a Mizoram mi minung pathum tha anraktong chu he petlai in mithatlai nong tu na chu CDF mindat ni kantlai kho changna tia April ni kwa thancha anchwa kantlai mi na chu upadi phungning te in toral dinga tunvo ngai tu na he kani zuam lai hi kong he petlai in CDF mindat ni mach ni kul ni kwani a solnak atu amin ha kolle bom ding in kanrak ezom lai tia thancha anrak chwabal chang thancha an chwaning bantuk in misual an tlai khon ha hi asi Mitha na konga Mizoram mi pi chauza NGO Myanmar razam na karlaka ithai chimlo naktate a ummi konga CDF mindat kan lung athalo ngai ngai Mizoram minung pathum tha na kong thildik achwa khona tingcha a CDF mindat ni fak pi in kanizwam mi chu adik mi le aman mi tete falfai te in mithatu na chu kan tlai chang na tia CDF mindat ni mi pi sina theitar nak antwa Alwancha mach nilai kwa a Mizoram aina kwa Mizoram mi pi byaksui pu bablu le pu lalthafam ki manha chu tha anraktong chukong he pe tlai in CDF mindat ni thancha anrak chhuaninga miang ral zamna cha a anhermi thilri choknak ding in tonvo ngai tu ku check miang le salai ongling mindat na ni Mizoram anzum ngai mi minung pakhat sina tangka anrak cha Chutangka an chiami chu an halthantika atu bantuk in lainon nak achua hi asitia mach nikuleni kwa thancha an rakchuami chunga atel Mizoram minung pathum tha atong mi an moto zong CDF zo phei hum hak nak hun asimi ngalang khwa ponga CDF zo phei ni an rakmu I April ni thuma Mizoram tonvo ngai tu nhani an raklak kho changtia kan thei Mitha lainon na kong he petla in Mizoram le chinram ri tam deu chu Mizoram le ni atu ni tiang kharasi mitha tu kan hun ha hlan lo ram ri kharasi lai tia chathan an rakchwa Nigeria a meithal kanak achuak minung somsri le pali naklom lo an thi Vaupi niruk nisari nirya chunga Nigeria I beneo peng hunni a kan nuzar chungkhan hauti thailo meithal kang phupol chol changnakin minung somli le pasri naklom lo an nun nak aliam tia thai asi beneo peng uktu pol hembani achim ningchun Vaupi niruk chachon ningani ani khatnak meithal khochunga kanakin mi ruak somli le poruk mu asi Vaupi nisari zana meithal kanak achuak thani mi ruak kulret mu asi than tia achim Hitil achanning hi thaifian asari lau asina in mitmu tu ni anchim ning chun meithal kang tu nhani hin khochunga andu ning pau in meithal an ka tia anchim I hileu chana hin Vaupi ni riat zartani a khan zemfra penga meithal kang phuni tol chungmi som riat luk an firna tia an langtar Tu Zanlei kan Thawngchimnak chu ma vial in kan dong tar ri lai lungmali post Facebook like and follow le YouTube channel subscribe to ading in kan somna